Kuli ubulwele obuteberera ekyalo kyonse obuleyitwa COVID-19 obuleetelwe n'akashishi ka corona. Utu tushishi tu virus tuntu tunono tuntu twachepesha mukumoneka, tusabankanishiwa okufuma kumuntu n'omuntu. Takwaba umuti wakuposha COVID-19 nangula abantu abenji balapola palwabo, lelo bambi balalwala mpaka n'okufwa. Ekyo bonse tufwire okwafwirisha okuchinchintila okuti akakashishi okukana sabankanishiwa. Neki kiryefwayikwa okuti tuchinje emikalire Yesu, lelo kiri kyayafya. Ubulwele bupya bwa corona buntu bwambukila sana. Umuntu umo ukwete kuti ayambukisha ubulwele kumintapendwa y'abantu nga bakofola atemwa okutesula yangu okutyemuna. Eicho tufwire okutalamuka okulingana n'entamfu ya busanshi mukutalamuka. Akashishi kuti kayikala pafibi pamatapu na fimbi popanshi ku ishalinga nga mwaikata pafintu ifilingefi, kabiri mwaikata pakanwa, umona namenso kuti mwayambula. Eicho mufwire okusamba kuminwe n'esopo nensa 20 y'amasekondi. Tufwire okusanga kwenshila shimbi ishakuposhanya ukuchila okufunkana atemo okuposhanya muminwe. Kabiri nga mwakofola atemwa okukola, atemwa okutesula, atemwa okutyemuna bomfyeni tishu, atemwa okupeta akaboyo. Tamufwire okufwisa amate. Nga chakuti umuntu ulwele ayambukishe abali batatu na bambi, na kabiri aba batatu chila umo ayambukisha na bambi batatu, munshi kufyeshi nono umushi wonse kuti walwala. Nga chakuti umuna aishiwa okuti nakwata ifilangililo atemwe ifishibilo, aba bonse okubikapo n'abalupwa lwabo bafwire bayikala pamayanda pakuti twachefya ko ukutandanya ubulwele uku ekuyifisa weka. Ifilangililo atemwe ifishibilo fyawu corona kubika pofye ukukofola no mubiri ukukaba, omutwe ukukalipa, omubiri ukukalipa, mujifuba ukukalipa no kunaka kwa mubiri. Abantu bamo balalusa okumfwa ifyakulya no kununsha. Abantu abenji balakwata efishibilo fibiri yangu chimo, kabiri tabalanga ukulwalisha sana. Limbi teti beshiwe ati nabambula lelo kuti bambukisha na bambi abengafwa. Abantu bambi balakwata efilangililo ati mwefishibilo efinji nga chakuti balakwata ubuafya mumipemene nishi mimonekere kuti yaleta ubusanso. Kabiri bwangu chifwire okumonana naba kuchipatela okuti bamwebe ifyakuchita pamo ngabali mwibumba lyaba bantu abakuti ukufwa kwabo kuli pamulu. Ubulwele bulaba obwakosa ku bantu abali n'emyaka inji ukuya pamulu. Eicho abantu abali n'emyaka 50 ebamo abengalwala bwangu ukuchila omuntu uli n'emyaka 20. Abantu abali n'obwafya sana bantu bachilile pamyaka 50 ukubika pona bakwete amalwele pamo ngayashuka, okubutukisha kwa mulopa, umutima, atemwa ubulwele bwa kalyerie HIV into ishilahundapwa. Abantu abali n'obulwele bwa kalyerie abali bwino
kabiri balanwa omuti, kabiri tabakwete amalwele ayali yonse, tete batontonkanishiwe okuti okulwala kuli pamulu. Nga kyakuti abo abaleenekela okulwala, nga kyakuti balala beka n'okulya beka okufuma ku bantu bambi, iki kuti bachinjirila okulwala n'okuchinjirila emyewo yabo. Kintu kyakutali abana banono n'abayiche okulwala sana, lelo kuti basalanganya obulwele obwingi epaya abafyashi, abakalamba, bashikulu n'abanakulu. Nga kyakuti mwayisalila atemwa okuyitalusha mwebene, eri omuntu umo afuma okuya kukufwaya ifyakulya atemwa okuya ku milimo, bafwire bachenjera sana. Pantu bafwire batalukana umo n'omunankwe intamfu shibiri shaba mita okufuma kuli bambi n'okwesha okukana ikata pamenso. Bafwire bafwala masiki, lintu balefuma mung'anda, masiki ya kasalo yapangwa kunsalo ifwire ukuchapwa atemwa ukuwashiwa imiku inji. Lintu mwabwela, lintu tamulainjila mung'anda mufwire okusamba kumaboko n'okufumyako masiki. Bafwire okubuputa utufuko twama plastiki atemwa fyonse fintu bengaleta mung'anda namenshi ayasankanishiwa n'omuti atemwa isopo lyakuwashisha. Pantu abantu bamo tabakwata filanjililo atemwa efishibilo, kintu kyayafya okwishiba ukwete akashishi pamo n'abaleta ndanya obulwele. Kintu kyayafya okwikala abatalamuka okufuma ku bantu bambi. Esheni ukuti ing'anda yenu ilepisha omwela. Mukwayi mulesamba amaboko yenu lyonse, kabiri ibukisheni ukusha intamfu ubutali ng'obusanshi okufuma ku bantu bambi. Ibukisheni ukuti nga umo tale umfwa bwino mung'anda afwire ukwikala pang'anda. Twatotela eki kiri n'okwafwirisha okupususha imyeo y'abantu twatemwa.